and so forth. So isikhalazo lapha ma-councillors and leaders ngesokuthi masilabo laba bantu in our communities, can we support limsebenzi ngokuthenga ama-products kalaba bantwana? Most of them ngama-youths. So masingathengi, they will produce whatever they are producing. Then what? So you find that abantwana will be discouraged. So whatever abantwana abakuproducayo in our communities, can we talk to abantu esibakhokhelayo ukuthi let's support these children and buy izinto abaziproducayo? If they are providing a service, kumbe i-service yani sibonile ngathi kulezinto ezenzakalayo ama-youth afundiswa this and that, can we prioritize using their services so that abantwana babe encouraged to do these things? Kungabi kwenza nje bafunde bagcine bedakekile bengakwazi ukuthi bayenga. Secondly, the second one yokuthi izinto lezi ezenziwayo kuma communities ethu siyacela ukuthi nxa sizihambela, can we help the council create its database ngokuthi sithumezele information yezinto ezenzakalayo, sithumezele ama-pictures. Khathesi silala ujaha, we are blessed ngokuba lawo yini. So angazi kumbe kuyavumeleka ukuthi ukhansila ngabona ukuthi kulenye into sibile eqhakathekile ezakwenzeka, akacele if this guy could be released azetshala ama-photos. This will create archives for the council. Tina ku-gender, this will help us. Libonile last year sizamile ukujoyina i-gender links, saya ku-competition, we got a bronze. So sifuna ukuyathola i-gold. Abakwenzayo the competition ngeyokuthi singathi thina ebubi senza lokhu lalokhu, they say fakana ama-pictures, fakana ama-video clips, fakana this and this. So sicela lisincedise makulezi zinto elizenzayo that could say a lot about bubi. Can we send even ngefoni yakho, thatha ama-pictures, thatha ngama-video clips, uthumezele counseling. When they write, they will add this to their archives. Kuyanceda. We can't be saying senza lokhu singela proof, singela evidence. Last one, particularly from social services, kunezinhlelo ze-social services phakathi kwethu. Uyathola ukuthi kuyathiwa kumele engikhuphe $2 ukuthi unguzuze ukudla mbe kuyini whatever yagetile. Abantu laba abathagethwayo vele bayahlupheka. Abanye abafelokazi, abanye zintandane, child-headed families, abalayo $2. Sebeyiswela, sebezaswela lokudla lokhuyana, kuyethathwa maybe ngabanye abantu. So i-encouragement ukuthi bani ake sitshumayeleni ubuntu phakathi kwethu. Ubuntu buhlangene lokuzwelana in our communities. Those people who cannot afford even that $1, kathi ungayikhupha ke umnike enelise, kumbe ungafundisa abantu esigabeni njengomkhokheli ukuxhasana, ukuncedisana. Let's look out for those needy people. Singakhaleli ukuthi uncedo luvele outside, uncedo kaluqalise from within. Yizo izinto ezivele ku-gender in that community. Thank you, Chairman.